Ania La Ketdin. Nay. Apa yan? Apa init sang sangitam? Nanang, yakon kaya't tiagbiang. Apay? Naumakan amang mangan itiin na po. Hindi kayo ba't nanang? Nasakit lang arutan tinakam ko. Karakaruan niyo pa ilang mo eh. Apay ngamin aya. Ibagam Nanang, madudurog launay tirik na. Nasakit ti puso. Dadagsan ti barukong ko. Agraman ulog. Kurang lang agraman ti kidney. Anya, ay di ka maawatan. Nagadumot tan tinasakitkan ka. Apay, di ka makaangas kan makaisbaw. Isuan na sakit, na takidnim kan pusaw. Sana nang pinahilag kami ni Ursula. Anya, ay, makapalak ka matay. Naya, apay nga ang katawan anak nanang. Ay na, apay, agbay may salaang ayan ni Ursula a babae. Nagadumot ti babae simbar. Isuan di ka unay lumdaang, gapo di pan nakapaay mo kankwana. Tata, kasta unay ti sangit kano ni pari simbar. Apay ka now. Kano kasta unay ti sakit tinakam na. Gaputi pa ng pahiking kwanan ni Ursulang. Ay, unay ba day tanga Ursulaya? Na inabit iti kastaunay. Na inlab iti kastaunay nga taay ti day tanga Ursula. Ay na, siguro tata. Kasla si kamot tata. Kasta unay ti pan nakainlam mo kun ni baga mau. Ha? Ni, apay amulagatan na ngay. Di mo ibaga saan ka na inlap kun ni baga mau tata. Kasla mapumpunas nga ro din tirik na kingkwana. Asino nga tatimang kayat asumublat. Anya? Ay unay mo, dahitan na panuno mo tata. Talagang adadimdimonyo ti panuno mo Ay na, nasantuanak ba't abasik? Basi nga. Apay nga rin nakasta ti bagbagam may, anta na. Ay na, joke only baraw, joke only. Di mo man ibagpakakin ni misis ko No once nga maamuan na, sigurado. Di na man ang pagustuhan iti may sa Domingo. Ingaman mga alay taharak ang pulutan, Arvin. Anya? Sige na pare. Kaya't ko taglambas si taharak. Paring malipatak ti lobong ko. Ay sus pare. Muday dati ka mo mapasama. Saan ang ngarot mapan na? Unay ka matin pare. Umpay mati ko na matumulong ka. Ay na. Apay ko matulungan kang agbartag ngay pare. Dakis day ta iti health mo. Health dita. Awan mo't langin si Sir Bitty Health. No sana healthy ti puso. Apay saan aya healthy day ta pusong pare? Saan nga rin pare? Apay ada ka rin sa kimaw. Ay na. Awan sakit ko iti puso. Gam sana healthy. Gaputawan mo ti ken inay labyok. Anya? Pinainak nga rin ni Ursula pare. So kahit ko taglamas si Tiara. Isungin ka na. Agkatangkan ko na. Ay na, sana pare. Sana dahi tati pakadadalan ti biyag mo. Saan lang ni Ursula ti babae. Adupay di tati mamam mong pare. Ading, agur-uray kan sa tilugan mo Wan manong. Uwan gaya. Anya ka di tinagan mo? Kurason manong. Kurason ga ang tinagan mo, ading. Wan manong. Si Kangay. Anya tinagan mo? Siyakmat ni Sember, ading. Sember gayam tinagan mo. Wen, kat agyaman na ka. Kapag tayo imbag ang tinagan mo. Awan matdakas na no ibagak manong. Ngam, amangan na dagungit. Awan.
Amangan mat no, ako nga tinobyo, no asawa maading. Awan pa asawak manong. Kan awan nobyo. Ha? No kasta? Mabalin nga rod, ading ko. Mabalinti. Mabalin ti agaram ken ka? Ah? Awan na manong. Mabalin. Talaga naidumduma mo ni Paris yung marata ta. Apay ka di ba raw? Kano, ar-arman na mo adagos ni Corazon. Ne, kurason manin itan. Saanan nga Ursula? Kano pinain ni Ursula tata. Wen nga rod ba raw? Barang ano aklon ni kurason? Ay na, sapay kumaa tata. Tanay, idi pinain ni Ursula. Kaya nakano alipatan ng tilubong na. Anya, unay mo daytan na pan naka-inlove. Ay kagkas na talaga tata. Maawata mo. Among matindirig na timayin lang. Tada asawam, tata. Ike mga asawa ka nga minin atap no among matirik na. Ay na ba mo. Awan mala ti Serbina no di na pagustuhan iti makadomingo ako ng tata. Na, depende na ita. Yung sa bagay, abagan no pahinda ka lang, normal. Ay, Kat ibagam tumot akayat mo alipatan ti agangas. ay na, sanda ka pa yun, tata. Pwede no habulin ti chicks na ito. Dahil lang na, siyak ti manglik-lik-lik ka na kwa na. Apaw! Kumusta nga'y simbar? Sinong batan nakakadin di Corazon? Saan pa yung arunana? Nga, anya ti panagkunam. Adda ka di tinamnamam kan ko na. Diyak mo. Kasano adi mo amaw? Kanompay mo imbagana. Ay kat obserbaram Amangan matnumang namnama ka manan iti awan. Ay na, di yung amin ibagbaga at ikasta na lang. Ay na, basta na ko. Kita man na imbag. Gaputa jak kayat nga agsangsagit kan tumanan. Gapulang kini ayan. Apay, sinaay ka, sinaay Corazon. Masurunak nga rod iti dayja sember. Agkarasubli dito'y balay. Ay na, agayat nga rod unay kan ka. Ngam awan met nga rod ti sumgaradot-dot ko kenkwana. Anya? One friend, day tatipod no. Kat no awan ti mariknam kan ko na apanagayat, ibagamon anasapsapa. Tapno saan amang namnama iti awan, jay tao. Ay, papanam ka ni paray. Sarong karak man ni Corazon, pare. Anya? Anya day tawit mo ay. Ay kat makitkitam ahaf ka ba na bakas na magang pailang man. Anya? Katisuman. Sa bagay, anya nga na kita nakaiko pagparay. Asukar, mantika, asin ken masida. Ay, saus. Nagadumatin na itapari simbar. Amay, agkabalay kayo ayan. Saan pare? Mapanak na garam. Anya? Wan pare, isagot ko dahito kini Corazon. Barang sungbatan na ti panagayat ko. Swerte day jay ako rason akaka. Apay ka day? Kat no na ibagan ni Arvin nga adda awit na abagas pangkusina kin masida. Wan, ta iso kano ti isagot na kini Corazon. Agasim manday ta. Wan, kunak no di na inibusti kwartana. Ke-impurchis na mo't amin, iti impan na iti balay ti ar-arman na abalasang. Kunak nga raw nagkabalay dan. Iso akas jay kaado ti kargana. Takas lamutin agbakwait.
Ay na, isu nga rod day ti naidumduma nga anak ko. Naidumduma ti diskartina. Ala, bayaan yun kaka. Sa nabali Barang saan na paayon ni Corazon. Tapno saan na masayang ti effort na. Ay na, para ka di kanya ka talaga dagito, December. Wen Corazon, imbes asabong titid ko ken ka, bagas, pangkusina, ken masidalatan, tapno pag numaram, Ay, agyaman na ka, December. awanan niya man na Corazon. Inaramid ko lang deta, gaputa ay ayaten ka. Amom ka, December. Naidumduma ka at talaga kadagiti amin nga agar-aram kanya. Talaga, Corazon? Wan, gaputan na idumduma tiwagas mo amang ipakita iti panagayat mo kanya. Kastaya, Corazon. Agyaman na ka, no talaga na idumduma ak. Wan, December. Naidumduma ka talaga. Naidumduma ka talaga. Gaputa si kalaang ti awan apulos tinamnaman na. Ha? Anya? Wan, December. Pasensya ka na. Ngumnas kan adiretsaan kan. Pasensya kan, gaputa talagang awan ti mariknak a panagayat kan ka. Anay ko, nasakit na talaga tiringnak. Aba yun pare. Kasano pare? Pinainak manin ng Corazon. Anya? Naragsakalak pa idim pagana siyang tinaitumtuma. Katag iti aming agar-aram kan ko na. Humgayam, sa bali ti kahit naasawan. Makapatutog lang itirik na. Naidumduma ka. Kasano makapadudog titirik na nga eh. Makapatutog itirik na. Kaputas siya kanulang taon na pulos tinamnama na. Huh? Katag iti aming agar-aram kan ko na. Ay, unay mo tingay. Pare, nagsakit. Nasakit na talaga. Ay, anyangay pare. Talaga kasta. Saan siguro ada kayo tinaituding para ititunggal may sa pare. Sayang pa, yimpan ko yung balay na apagas. Sayang niya asukar. Diya asin. Diya mantika. Kandagi diya masita. Siya lang kumanti ng sita. Anya, saan pinadigwan pare. Nasakit pare. Sabay, insang sangbut ko tinakikumpoy piman. Tapos dalang ingatan ko kalagi diya. Gaman yan. Tagas tulang gayam. Tisubad na. Ay na, Corazon. Di ka lang maasyan kinisember. Apay, saan mo't alaka kaasi tapno kasya? Saan aday tati kahit ko asawan? Nagadutin inted na kan ka, ng pinaay mo laang. Anya nga rod taramida. Awan nga rod tirik na kan kwa na. Alangan mo't apilitak ti bagik nga agayat kan kwa na. Kat awan mo't nga rod ti sumgar adut-dut ko kan kwa na. Ay, pinaay mo ko mga rod adagos idi pay laang. Tapno saan nagsayang iti panawan kan ka. Ha? Sapay ribo-ribo tinsagsagot na kan ka. Agasam ngay, bagas, pangkusina kas kadamasida. Arig na, kat nagbagasam lang di tao. Anya? Ni, apay, kasla nasakit tinakam mo Glenda. Saan? Ibagbagak lang dayta. Nga makaungot ka gapo siguro ta napaiswan ka. Nalukmag matan di tarakan ko abaka kan baboy. Wow, nanakaw.
Partyenta yun, alanang. Anya? Wala na. Isumot lang a pinaanak ti babaya kahit kung ikasar. Ay na, kat saan laang matakasar ti pakausaran na dayjay. Uray pa na na. Impagarup ko naklunan nak ni Corazon. Yung saan magaya. Isong awan di sir-sirbi dagiti tarakan ko apagkasarmi ko ma. Ania, ay sika mo tanak ko. Bayam dagiti taraken mo, taadan to ti pakaaramatan na. Nasaysaya at pay ano ilakom. Ay no, sigurado ka kadi iti ibagbagang pari simbar? Un pare, partyenta tayo kidin di ta baboy. Iso pa pulutanin tayo. Ay no, sana pare. Ilakom kidiya tapno damot ti pagkwartam. Awan mo't lang ti sir-sirbi ta amin. Pinaanak ni Ursula, pinaanak man no Corazon. Apay nga ta dinak mayat. At no, naidumduma mo't ti diskarte nga garam. Ay no, di ko nagparikot pare. Talaga akasta ko nakmanay. Pare, Pare, di ka mapukawan itinamnama. Mga barwan ang kamanan pare. Bayam na kititarakan mo. Ta isaw ti pagpuunam. Tano ko na mapartindayaw. Awanin na. Kanan tayo lang iti may saldaw kit na ibusang. Sika, tilugay pare. Ay na, husto ti imbaga ti kumparim anak ko. nanang. Saan aga po ta pinaay na kadagiti inaram mo, kat mapukawan kan itinamnama. Saan laang ay suda ti pagtaytaya kan tilubong mo, iso adi ka man agkasta-kasta. Ha? Kat isumat, naimbag ta isaksakit na katigayim mo. Kasano no pinarti yung agpay suday baboy mo, di lugi kan. Nanang. Panunutom na imbag, anak ko. Di ka man agpalpalugi. Kat intun sumaruno, kita ngamin nga umuna ti ararmam. Obserbaram ida na imbag, taamang nga nuluklukwan da kalaang. Wala na. Di akong kati makatumpong itikaskin ni Corazon kin Ursula. Awan, damo lagayam anaano sa dagi jay. Mananggundaw ay gayam. Ay na, alakot husto na anak ko. Di mo sayangan ti oras mo, anagaram kadakwada. Kasta talaga ti biyag, Ania La Ketdin aya. Saan ko gaya man napatuloy nga ipaparti dagiti tarakan ko pare? Ha? Wan pare. Kitwam magamin pare. Jay ko nagngaruting ka. Pagpuunam ki, day. Paadwam na kititarakan mo. Tapnod na tilakaw mo. Wan nga rin pare. Ay no, nasayat mo tata na kapanunot kan pare. Wan pare. Saan lagayam ada Ursula kin Corazon timang dadahil iti biyag ko. Kitwan mo't pare. Anyat among ngay. Ang mga numakaasawa ka itikas larina. Ha? Wan pare. Wan no saan. Ang mga no saan pa yan ay anak ti kaparagpagmawong. Ha? Unay mo tinday ta. Saan pa'y anaianak ti kaparagpag ko? Digat no aganak, ang mga nulakaya to unayin pare. Masapul akong puweta kiti poste, no ilalay ko ti alak me. Ay nam. Mas na pare. Di ka mapukawan itinamnama ko na kumanay. Dumteng to ti talaga para kinggam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.